Noon niya inaramid mo iti pada matao, kat isumot aramidin da kanyam. Baog ni ante, iso ngayon sinandi damo nga asawa na. Ngam kaasi ti apo, kat ada na ngayat lagta kanya na ingana tata. Gapong nga tahan iso na makaanak kat nagampon da. May sa babae kan may sa lalaki. The source of income da nga agasawa kat farming kan laging idi taado pa lang kayo da kan kayo nga magatang da but not until now tainsar dangdan ti laging sa farming da lang kasi nalawang at pimandaga nga tawid da. Nasingpat da nga agasawa iso kay ti tattao nga apan agpaarayat kanyada. Gapong arod tababasit pa lang ti ubing da katawan dakal pagastusan da, isi pagpabulod da kwartada kadagiti kaaruba nga makasapol. Ibang kuda mataduma. Ni mama ti maysa nga nakabulod kanya na para iti eskwela. Dagiti kaanakan na kat iso dumawdawatan dabalon nga apan eskwela, gapu tawan nga road kayan ti parents da. Ngam ti kunana kadagiti kaanakan na kat hangko singiran dagiti itid ko kanyayo ngam nadamtang ti tiyempo ngahan kun kaya kat si kayo mat mang paeskwela kadagiti anak ko karo tabakat na kon. Gapoy ti kinaanos kan being generous ado nakalpas nga karaw ba kan kaanakan na iti eskwela da kat professional da matan tata. Kan inggan na tata, kat ikikan dalata iso na iti Thanksgiving gifts, kas panagyaman iti pautang na. Years passed, din makal ti anak dan kat kolehiyo da matan. Iso mo ti panang testing ni Apo iti pamati na year 2018. Nagsakit ni auntie kat she needs to undergo surgery, ta worst anti kasasaad na. During those times, palipat-lipat da iti ospital. Helps and prayers kat maipapay kanyada from people. Adda da ospital kat agpapanobena mat dagiti anak na iti balayda. It was April 2, 2018. Graduation ti panganay na. Ni angkan lang Marja kanya na. Kanahan naka-attend ni auntie kapungarod ta da palang iso na ospital. Kateboridak tinagbantay palang. Nalpas graduation kat ginmatang damakan sa da nagdiretso ospital ta ijeda nag-celebrate. Kapumot itiki naman nga asi ti Apo kanya na kat she was healed after 6 months of suffering and enduring. Ngamidjay langan balay iso na tabawal ag trabaho tinadadagsan. Adamat kaanakan kan kaaruba na papan bumisita kanya na. Naging okay mat niya iti amin ulit until September 2018. Examination day ti panganay na. Nadisgrasya ni Uncle. May sa isuna nga nadong party may sa truck nga nakargaan simento. Kat isumutan in patay na. In padas damat inter hospital ngam dead on arrival kano. Na-identify isuna iti ID nga nakita da wallet na. Kanin inform da di family na. Ni buridak nga road tinang bagaan daay mo na. Ta iso na ada balay da kathan namat maibaga kan auntie ta kadya kasasaan na. Karo kan manong nata siguraduhan penalpas sa exam na. Iso nga napan iso na iti maysa nga auntie na. Katin baga na nga iso na mangibaga kan inang na. Nga kasya na pasamak. Taam mo na mga iayo no kwa. Kat iso nga road tinapasamak. Ngam gaputan expected kathaan na kaya ni auntie ti sakit nga larik nana. Nangag natin na pasamak katagpat patangkan nga dagos kan marigatan umangas. Isintaray da hospital manan. Ni kabsat na nga babae ng taray kanya na tanabati tay boridak na.
Tagi sagana iti sasangpet ti bangkay ni tatang. Iti tulong ti kaaruba kat na isagana dati mausar iti sasangpet ni angkal. Idarabiin na diay katintawag na matan kan manong na tinapasamak kating kagumaan na iti makaawid. 7 p.m. nalpas exam na kat 8 mat ipapanaw tay bus from Baguio to our place. Hana mo no papanan na nga mo na. Nadya balay da. Weno kiniinang na. Ngam timawag ni auntie na kat ogi kanon ti amin. Urahin de lang agkapuot ni auntie iso nagdiretsyo iso na balay da. Makit kita ro padang agkapsat ti banog kan ladingit ngam lumablaban na lata. Nagsublimat poot ni auntie katinyawid damat lang kat after 6 days in tabundan. After day nga napasamak, natultuloy lang tabiyag ta. Inaksiptar dan ti kawan ni angkal. Kanti panagyaman daw nay. Kathan na umadagiti tatao nga tumultulong kanya na during those times. Kat idiri mo result ti exam ni panganay. Kat kaasi ti apo na ipasana. Iso tata kat may nga maestro. Tay buridak namat kat graduating tatan. Ni auntie kat adalat da balayda. Mangan maturog kan agbasa iti Biblia. Ti makit-kita nga aramiden na. Kan adalat tap apan bumisita kanya na. Apan makis istorya. Sapay ko ma. Ta damat na ibingay ko nga adal kanyayo. May God bless you. More and more, auntie. This is Lucas signing out.